बराबर जाओ Siklarokni phankroi siklarokni nasibmani kusu sogo yakangke adofa kusu ko kaimiya tasijin takuk suro selang. The youth is the backbone in the society, like in the nation. Siklarok ka chini society ni backbone chini bisikma society samaj pasai tongan bagai os siklarok ni je background ni mabasa. This is the responsibility of the youth. Sikla sai tong basi chukliya. Sikla ni je criteria tongan nango summa tongnai. Tor kaisa sai mana. Jokhon India freedom unfro bokot singa sabu sinya dong thola tini. Bokot sini kaisa kono moi tomano. Bono jefro bini buma bofasong bini parents ro sikla angka ba kanyan nang gehe ba kanyan ni bono ni nang bono buri masa hamta de nai bono kanyan bagai bini parents ro ready khai bobo nai ka buri no bobo hamta ka pia ba bokai je dia bokhat no no khari thang आप लोग कैसे कॉक्स होंगे आम मुसुंगिया खरसा बरिनी बस खाइसिमिन दंगानी मुसुंगिया मेशो आने समाजnya society ni jod doron bagi आम कुजो साबुन खाइना मुसुंगो आम दफानि साबुन खाइना मुसुंगो बकाइ जे टेक खाइ दिनि दफानि बगै जिनि ओ बार जे फ्रीडम फाइट जे फ्रीडम नथांदनि बगो छिनु कासे बलाय दिनि पतर दंगो दिनि जिनि सिगलारो ni thui je tui khai thang ba gen samani ko ang tau mu to mano notice ni kasa program thang puro notice ni boro tang sa sai ma oti bani boro ni oti bani siklar apni thui ta mo tui je khai thang ba kya kono voice kari kya kono pratibad khai mania o boro boro sadak pita khajer dong mani kusum ra pai thane bongso tini kono protest khai mania kono pratibad khai mania all bongs all jehe surasi nani bongs ni koroni sikla ni critically je khai thang baikha Manipur age tamni punjar side ma school tamni example jake no Tripura haidani